Reka tubifurize ibihe byiza mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry. Nanone mbahaye ikaze mu makuru ari kuvugwa muri Andasi. Uyu munsi mbazaniye inkuru itari nziza. Ni inkuru y'akababaro y'imodoka y'ikamyo yakoze impanuka igeze muri Buranga, akaba ari mu karere ka Gakenke. Ni inkuru yashengushe abatari bake, ndetse kuri ubu ngubu umuhanda Kigali Gakenke ukaba ufunzwe kubera ko iyo modoka yitambitse mu muhanda. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, tuguhaye ikaze. Kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi hano kuri Kadamu TV. Reka turambure inkuru. Ikinyamakuru cyateruye kirandika kiti polisi y'igihugu kuri uyu wa gatatu tariki 18 Kamena yatangaje ko umuhanda uva Kigali werekeza Gakenke utari nyabagendwa kubera impanuka yabereye ahitwa muri Buranga. Polisi yemeje aya makuru biciye ku butumwa yanyujije ku rubuga rwayo rwa X. Yagize ati muraho, turabamenyesha ko kubera impanuka y'ikamyo yabereye ahitwa Buranga mu kagari ka Rusagara, umurenge wa Gakenke, akarere ka Gakenke, umuhanda Kigali Gakenke utari nyabagendwa muri aka kanya. Polisi y'igihugu yasabye abakoresha uwo muhanda kwihangana mu gihe imirimo yo gukuramo ikamyo yaguye mu muhanda ikomeje. Si ubwa mbere ikamyo igwa mu muhanda wa Gakenke, kuko no mu myaka 3 ishize hari impanuka yabereye hafi y'ahahoze ibiro by'akarere ka Gakenke mu murenge wa Nemba ahagana saa moya z'igitondo. Nabwo umuhanda umara amasaha menshi ufunze. Nkuko muri kubibona kuri screen yanyu, ni impanuka yabereye mu muhanda rwagati kubera ko ikamyo yaje kwitambika mu muhanda, bityo ku buryo abantu kuhanyura bigoye rwose, ndetse nta n'ikinyabiziga cyashobora kuhatambuka, dore ko n'abanyamagare kuhaca biragoranye rwose nk'uko mubibona. Benshi kuri iyi nkuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga bari kugira bati kubera iki impanuka ziri kwiyongera, abandi nabo bati umwaka wa 2025 ahari n'uw'impanuka gusa. Ni nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga hari kugenda hacicikana amakuru y'impanuka, dore ko haherutse nk'impanuka yabereye Nyabugogo nayo ikaza kuvugisha benshi. None nta gihe gishize no muri Buranga habereye indi. Gusa kuri iyi mpanuka ntihari hamenyekana niba hari uwitabye Imana cyangwa se akaba harimo abakomerekeyemo. Ibi ngibi ntibyari byatangazwa, turaza kubikurikirana n'ibitangazwa tubibagezeho. Hagati aho ngaho tubaye tubashimiye. Amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Imana ibarinde. Hasta la vista.